abayingcwele bonke egameni elihle nasegameni elinamandla igama lika Jesu Kristu bayingcwele amen ekuyilona bayingcwele igama esisindiswa ngalo bayingcwele amen igama lika Jesu bayingcwele amen othi umbhalo bayingcwele alikho elinye igama bayingcwele hallelujah esisindiswa ngalo igama lika Jesu kuphela esisindiswa ngalo bayingcwele amen yebo wona akhona amagama mtaka baba abantu ababizayo abantu abakhuleka kuwo abantu mabafuna inhlanhla bayingcwele amen babize lawo magama abanye base babize namagama wakubo hallelujah bayingcwele kodwa lithi lizwi linye igama bayingcwele esisindiswa ngalo bayingcwele igama lika Jesu Kristu bayingcwele amen ngokuthi igama lika Jesu bayingcwele liphakeme bayingcwele hallelujah phezu kwawo wonke amagama akhona ezulwini kanye nasemhlabeni hallelujah bayingcwele elithi izwi bayingcwele egameni lika Jesu bayingcwele amen wonke amadolo bayingcwele hallelujah wabasezulwini nowabasemhlabeni nowabangaphansi komhlaba ayoguqa bayingcwele amen bese kuthi zonke izililo ziyavuma ukuthi uJesu uyinkosi bese kuba udumo kuNkulunkulu uyise hallelujah bayingcwele uyinkosi bayingcwele uJesu hallelujah glory bayingcwele amen sizothola bayingcwele izwi lethu bayingcwele lapha encwadini kaJohane bayingcwele amen ivangeli ngokuka Johane bayingcwele glory bayingcwele John sizokala ukufunda kuJohn John chapter 1 bayingcwele amen sizofunda lapha ya ku verse 12 na ku verse 13 bayingcwele hallelujah ivangeli ngokuka John chapter 1 verse 12 and 13 lona lifundeka kanje but as many as received him to them he gave the right to become children of God to those who believe in his name who were born not of blood nor of the will of flesh nor of the will of man but born of God hallelujah amen zicela oluphethe ngesizwe basifundele amen bazalwane sothola incwadi yethu ngokuka Johane 1 verse 12 fundeka kanje kepha bonke abamamukelayo wabapha amandla okuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu labo abakholwa egameni lakhe 13 abangazalwanga ngegazi nentando yenyama nentando yendodana kodwa bazalwa nguNkulunkulu amen hallelujah bayingcwele amen glory bayingcwele amen sizovala namehlo bayingcwele hallelujah bese sesiyakhulekela bayingcwele izwi hallelujah egameni elihle lika Jesu Kristu waseNazaretha Father we come to you Lord as we bow to heaven your holy and glorious throne Father we come to you in the name that is above every other name in the majestic and mighty name the name of Jesus Christ Father we come to you Father we thank you oh God for the word Lord, we thank you that your word, oh Lord, it is alive, it is powerful, it is sharper than any two-edged sword. Lord, we thank you that your word, oh Lord, is forever enthroned in heaven. Father, I pray, oh my God,
that as I'm about to witness, as I'm about to preach and to teach, Lord, I pray that your Holy Spirit, my God, be upon me. Lord, I pray that your anointing, oh God, the anointing to witness, the anointing to preach, the anointing to teach, oh my God, be upon me according to your word. Father, your word, Lord, it declares that those who preach the word, they preach it by the Holy Spirit, sent from heaven. Father, in the name of Jesus, Father, I pray that, Lord, you think through my mind, you speak through my mouth. Father, in the name of Jesus, Father, I pray like the psalmist of old. Lord, I pray, make my mouth, Lord, to be a pen of a ready writer in the name of Jesus. Father, I pray also, God, for the congregation. Lord, I ask you right now, Lord, to anoint, Lord, the hearts of the congregation today to receive, Lord, the word that is able, oh Lord, to save our soul. Father, in the name of Jesus, Father, I pray also, Lord, ukuthi namhlanje Nkosi asiyokuba ilaba abaliswayo kuphela izwi, kodwa Nkosi siyokuba ngabalenzayo egameni lika Jesu. Father, we thank you, we give you all the praise, we give you all the glory. Father, we glorify, Father, we magnify, Father, we exalt your name. In the name of Jesus, Father, we pray as from now until forever. Amen. Amen. Hallelujah, bayingcwele. Amen. So ilizwi lethu bayingcwele likhuluma ngokumamukela bayingcwele uJesu. Hallelujah, bayingcwele. Ukuthi bonke labo abamamukela, lithi lizwi wabapha, lithi ngesizulu wabapha amandla wokuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu bayingcwele. Amen. Labo abakholwa egameni lika Jesu. Hallelujah, bayingcwele. Njengoba sengishilo bayingcwele ukuthi maningi amagama bayingcwele. Amen. Kodwa la izwi likhuluma ngalabo abakholwa egameni lika Jesu bayingcwele. Amen. Nalabo abamamukela uJesu bayingcwele. Amen. Lithi lizwi labo uNkulunkulu wabapha amandla ukuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu. Hallelujah, bayingcwele. Mayichubeka lithi lizwi bayingcwele labo abazalwanga ngegazi bayingcwele. Amen. Nangenyama, kodwa bazelwe nguNkulunkulu. Hallelujah, bayingcwele. Sizokhuluma ngokuzalwa nguNkulunkulu bayingcwele. Hallelujah. To be born of God or to be born again. Hallelujah, bayingcwele. Ukuzalwa bayingcwele kabusha. Hallelujah, bayingcwele. Malikhuluma iBhayibheli ngokuzalwa nguNkulunkulu bayingcwele, likhuluma ngokuzalwa kabusha. Hallelujah, bayingcwele. Siyathola bayingcwele khona la encwadini kaJohn bayingcwele ukuthi kukhona enye indoda bayingcwele igama layo uNicodemus bayingcwele. Amen. So uke weza ebusuku uNicodemus azofuna ukwazi ngombuso kaNkulunkulu bayingcwele. Amen. Azofuna ukwazi ukuthi angawubona kanjani umbuso kaNkulunkulu futhi angalidla kanjani ifa lombuso kaNkulunkulu bayingcwele. Amen. So wathi uJesu makamphendula bayingcwele wamtshela ukuthi umelwe ukuthi azalwe kabusha. Hallelujah, bayingcwele. Amen. Ngicela ake sifunde bayingcwele le ncwadi bayingcwele. Hallelujah. Lapha ya kuJohn chapter 3 bayingcwele. Hallelujah, bayingcwele. John chapter 3 sizofunda lapha ya from verse
noma ngamabomu nje bayingcwele sifunde from verse 1 up until to verse 7 bayingcwele. Hallelujah. Hallelujah bayingcwele. Ngicela iphethe ngesizwe la ngifundele. Amen. Bazalwane, sithola incwadi yethu ngokuka Johana chapter 3 verse 1 to 7. Isihloko sifundeka kanje: uJesu ukhuluma noNicodemus. 1. Kwakukhona umuntu wakubaFarisi nguNicodemus igama lakhe, isikhulu sabaJuda. 2. Lowo ke weza kuye ebusuku wathi kuye, Rabi, siyazi ukuthi ungumfundisi ovela kuNkulunkulu, ngokuba akukho ongenza lezi zimbonakaliso ozenzayo uma uNkulunkulu engenawe. 3. uJesu waphendula wathi kuye, ngiqinisile ngithi kuwe, uma umuntu angazalwa ngokusha angewubone umbuso kaNkulunkulu. 4. uNicodemus wathi kuye, umuntu angazalwa kanjani esemdala na? Angangena ngokwesibili esiswini sikanina azalwe na? 5. Waphendula uJesu wathi, ngiqinisile ngithi kuwe, uma umuntu angazalwa ngamanzi nangomoya angangena embusweni kaNkulunkulu. 6. Lokhu okuzelwe yinyama kuyinyama, nalokhu okuzelwe ngumoya kungumoya. 7. Ungamangali ngokuba ngithe kuwe, nimelwe ukuzalwa ngokusha. Amen. Hallelujah bayingcwele. Glory bayingcwele. Sikhuluma nge-new birth bayingcwele. Hallelujah. Ngokuzalwa kabusha. Hallelujah bayingcwele. Glory bayingcwele. So uyabuza lapha ya bayingcwele ku verse 4 uNicodemus bayingcwele. Amen. Ukuthi how can a man be born again? Hallelujah bayingcwele. Sizo answer leyo question leyo bayingcwele. Amen. Ukuthi how can a man be born again bayingcwele. Hallelujah. Glory bayingcwele. Bayingcwele. So makaqhubeka uJesu bayingcwele. Amen. Ukhuluma bayingcwele ngokuthi umuntu kumele kuthazalwe ngamanzi nangomoya. Hallelujah bayingcwele. So that's how umuntu aba born again bayingcwele. Amen. Ngamanzi kanye futhi nangomoya. Hallelujah bayingcwele. So uthi uzake lapha ya ku verse 4 bayingcwele. Ngicela ungifundele uverse 4. Amen bazalwane. U4 fundeka kanje: uNicodemus wathi kuye, umuntu angazalwa kanjani esemdala na? Angangena ngokwesibili esiswini sikanina na? Azalwe na? Amen. Hallelujah bayingcwele. So uyabuza la uNicodemus bayingcwele. Amen. Unombuzo la uNicodemus ukuthi umuntu angazalwa kanjani ngokusha na bayingcwele. Amen. So uthi yena kwamele yini abuyele esiswini sikanina ayozalwa kabusha bayingcwele. Hallelujah bayingcwele. So hallelujah bayingcwele. So siyathola bayingcwele ukuthi umuntu bayingcwele. Hallelujah. Makamdala uNkulunkulu umuntu bayingcwele. Umuntu okokuqala bayingcwele ungumoya. Hallelujah. Masikhuluma ngomuntu, masikhuluma ngawe, masikhuluma the real you. Hallelujah bayingcwele. Ungumoya, then uzoba unomphefumulo bayingcwele. Amen. Then bese uba nomzimba bayingcwele. Amen. So kwesinye isikhathi iBhayibheli malikhuluma ngomoya bayingcwele. Amen. Likhuluma ngomuntu ongaphakathi. Hallelujah bayingcwele. Likhuluma ngomuntu ongaphakathi bayingcwele. Amen. Kwesinye isikhathi lo muntu lo
malikhuluma ngayo iBhayibheli bayingcwele liye lithi inhliziyo haleluya bayingcwele kodwa umuntu ongaphakathi bayingcwele amen bese kuba khona umuntu ongaphandle okuyile nyama lena bayingcwele amen haleluya bayingcwele glory bayingcwele sayithola bayingcwele okay ithi sifunde lapha ya bayingcwele encwadini ye first okay sizokutshela manje 2 Corinthians 2 Corinthians chapter 4 verse 16 bayingcwele amen ngifuna uyibone lento le ngikhuluma ngayo ye inner man ne outer man bayingcwele hallelujah verse 16 2 Corinthians chapter 4 verse 16 bayingcwele hallelujah sesitholile okay ngicela ngifundele la ngesizulu amen bazalwane sothola incwadi yethu kwabaseKorinte besibili isahluko 4 isihloko sifundeka kanje uPaul ushumayela ivangeli ngesibindi 16 ngakho asidangali kodwa noma kubhubha umuntu wethu wangaphandle owangaphakathi wenziwa musha imihla ngemihla amen haleluya bayingcwele siyathola bayingcwele kukhona umuntu wangaphandle bese kuba khona umuntu wangaphakathi haleluya bayingcwele siyayithola bayingcwele so haleluya bayingcwele so uyabuza lapha ya uzake ubayingcwele haleluya ukuthi umuntu angazalwa kanjani kabusha kwamele ukuthi abuyele yini esiswini sika mama wakhe bayingcwele amen so beka umfundisi azalwe kabusha uJesu bekangakhulumi bayingcwele ngalomuntu angaphandle haleluya bekakhuluma ngalomuntu lo ongaphakathi bayingcwele amen ukuthi lo muntu ongaphakathi uye bayingcwele ozalwa kabusha haleluya bayingcwele uzalwa kanjani kabusha uzalwa ngomoya oyingcwele haleluya bayingcwele makafika umoya oyingcwele bayingcwele emntwini wenza lento ukuthiwa i-recreation bayingcwele haleluya u-recreator lo muntu lo ongaphakathi bayingcwele amen amenze lo muntu ongaphakathi ukuba abe musha haleluya bayingcwele haleluya bayingcwele so that's the new birth bayingcwele haleluya glory bayingcwele so haleluya bayingcwele in line bayingcwele nombhabhadiso bayingcwele amen because masiya embhabhadisweni bayingcwele haleluya nakhona umbhabhadiso njengoba sekachazile kancane uBishop bayingcwele amen ukuthi umele ukufa kanye nokuvuka noJesu bayingcwele amen lo mzimba omdala bayingcwele umuntu lo omdala wesono bayingcwele amen mawufa noJesu naye uyafa lo muntu loyo bayingcwele amen uyafa kanye nemisebenzi yakhe bayingcwele amen mawufunda iBhayibheli lithi imisebenzi yenyama bayingcwele amen imisebenzi yalo muntu lo omdala bayingcwele amen uyafa lo muntu omdala bese kuba khona umuntu omusha haleluya bayingcwele bese lithi lizwi
bayingcwele masekhona lo muntu omusha lithi lizwi bayingcwele elinye ilizwi bayingcwele malikhuluma lithi lo muntu loyo sekakuJesu Kristu bayingcwele amen ngakho lithi lizwi uma umuntu ekuJesu Kristu uyisidalwa esisha haleluya bayingcwele sekayisidalwa esisha manje lo moya lo muntu lo bayingcwele amen akasahambi bayingcwele njengaqala bayingcwele amen lezi zinto lezi lekazenza ekuqaleni akasazinzi haleluya bayingcwele sekahamba kanjani bayingcwele lo muntu lo omusha sekahamba ngendlela kaNkulunkulu bayingcwele amen sekahamba ngelizwi likaNkulunkulu haleluya bayingcwele sekaphila kanjani manje lithi lizwi sekahamba ngomoya manje bayingcwele amen sekaphila ngomoya sekaphila futhi nangokukholwa bayingcwele haleluya lo muntu omusha bayingcwele amen imisebenzi yenyama akasayenzi bayingcwele amen ngokuthi lo muntu omdala wafa kanye nezenzo zakhe bayingcwele haleluya nazo zifile haleluya bayingcwele kwabakhona umuntu omusha haleluya bayingcwele so masikhuluma bayingcwele ukuthi umuntu imisebenzi yokuqala bayingcwele amen isono noma okube bekakwenza umuntu manje akasakwenzi bayingcwele amen sikhuluma ngokuphenduka haleluya bayingcwele sikhuluma ngokuphenduka bayingcwele haleluya ukuthi manje lo muntu sekaphendukile bayingcwele amen akasasenzi isono akasaphili ngesono bayingcwele amen akasaphili ngemisebenzi yenyama bayingcwele haleluya kodwa sekaphila manje ngomoya bayingcwele amen sekaphila futhi ngezwi likaNkulunkulu bayingcwele amen elishoyo izwi bayingcwele ukuthi yena lo muntu lo ongaphakathi bayingcwele ukudla kwakhe izwi likaNkulunkulu bayingcwele haleluya njengoba lisho izwi bayingcwele ukuthi umuntu akayokuphila ngesinkwa kuphela kodwa ngawo wonke amazwi aphuma emlonyeni kaNkulunkulu uyophila bayingcwele amen because inyama le edla isinkwa bayingcwele amen le nyama le lo muntu lo ongaphandle bayingcwele uye odla isinkwa bayingcwele haleluya bese kuthi ukudla kwalo muntu ongaphakathi yizwi likaNkulunkulu bayingcwele amen ingakho lithi lizwi umuntu akayokuphila ngesinkwa kuphela bayingcwele amen kodwa nangawo wonke amazwi aphuma emlonyeni kaNkulunkulu umuntu uyophila haleluya bayingcwele glory to God bayingcwele glory to Jesus bayingcwele bese bayingcwele siyalaphaya encwadini bayingcwele kaJohn bayingcwele amen uJohn incwadi bayingcwele uJohn an epistle bayingcwele amen John chapter 5 bayingcwele uJohn incwadi an epistle not bayingcwele John chapter 5 bayingcwele hallelujah bayingcwele John chapter 5 sizoqala ukufunda lapha ya sizoqala ukufunda lapha ya ku verse 4 bayingcwele hallelujah siyogcina lapha ya ku verse 5
yona ifundeka kanje 1 John bayingcwele an epistle of John incwadi kaJohn 1 John chapter 5 verse 4 for whatever is born of God overcomes the world, and this is the victory that has overcome the world, our faith. Who is he who overcome the world but he who believes that Jesus is the Son of God? Hallelujah. Amen. Amen bazalwane. Sothola incwadi yethu ngokukaJohana 5:4. Isihloko sifundeka kanje: ukukholwa namandla akho ukuqonda. 4. Ngokuba konke okuzelwe nguNkulunkulu kuyaliqonda izwe. Amen bazalwane, uxolo kuleyo ndawo. Ngokuba konke okuzelwe nguNkulunkulu kuyalinqoba izwe. Lokhu kuyinqobo enqobe izwe ukukholwa kwethu. 5. Ngubani onqoba izwe uma kungesiye okholwa ukuthi uJesu uyindodana kaNkulunkulu na? Hallelujah bayingcwele. Sesiyathola lana bayingcwele izwi likhuluma ngomuntu onqobayo bayingcwele. Amen. Ukuthi ubani onqobayo lithi lizwi loyo onqobayo bayingcwele. Amen. Yiloyo ozelwe nguNkulunkulu. Hallelujah bayingcwele. Kusho ukuthi ngamanye amagama umuntu onqobayo bayingcwele. Hallelujah. Umuntu ozelwe kabusha. Hallelujah bayingcwele. Uye umuntu ozelwe kabusha, umuntu oyonqoba bayingcwele. Amen. Umuntu onqobayo bayingcwele. Hallelujah. Lize lithi izwi bayingcwele. This is the victory bayingcwele. Hallelujah. That has overcome the world, even our faith bayingcwele. Hallelujah bayingcwele. Lithi lizwi, this is the victory that overcomes the world. Hallelujah bayingcwele. Okusho ukuthi ngamagama bayingcwele, loyo ozelwe kabusha, loyo ozelwe nguNkulunkulu uye onqobayo. Hallelujah bayingcwele. Futhi unqoba konke. Hallelujah bayingcwele. Ngokuthi lithi lizwi, this is the victory bayingcwele. Hallelujah. That overcomes the world. Hallelujah. Glory bayingcwele. Which means there is nothing in the world bayingcwele. Hallelujah. That the person that is born of God, that is born again, that he won't overcome, because the word declares that this is the victory bayingcwele. Hallelujah. That overcomes the world. Hallelujah bayingcwele. Siyathola bayingcwele. Ukuthi kwenzakalani ngomuntu esekazelwe kabusha. Hallelujah bayingcwele. Ukuthi umuntu ozelwe kabusha uye onqobayo bayingcwele. Amen. So esikhathini esiningi bayingcwele sibe khona bayingcwele. Amen. Emasontweni senza konke, uthola ukuthi siyashumayela, senza praise and worship bayingcwele, kodwa asikakazalwa kabusha. Amen. Hallelujah bayingcwele. Glory bayingcwele. Kubalulekile bayingcwele. Hallelujah. Ukuzalwa kabusha, because umuntu onqobayo yiloyo ozelwe kabusha. Uye umuntu onqobayo bayingcwele. Amen. That is the person over victorious, the one that is born of God, the one that is born of the Spirit. Hallelujah bayingcwele. The one that is born of water. Hallelujah bayingcwele. Uye lo muntu onqobayo bayingcwele. Amen. Ungakhathalekile bayingcwele ukuthi yisiphi isimo abhekane naso bayingcwele. Amen. Lithi lizwi loyo muntu loyo uyonqoba. Hallelujah bayingcwele. Because ukuzalwa kabusha bayingcwele
lizwi faith bayingcwele amen yomuntu ozelwe kabusha. It is the victory that overcomes the world. Hallelujah. It overcomes the world, which means in other words, there is nothing in the world that you won't overcome, because your faith, it is the victory that overcomes the world. Hallelujah. You will be defeated. The only person that becomes victorious is the one that is born again. Amen. Kanye futhi nomuntu bayingcwele oyolibona bayingcwele izulu yilo ozelwe kabusha. Hallelujah bayingcwele. Singakhohlisana bayingcwele kuleyo ndawo leyo, because isikhathini esiningi siyakhohlisana masifika kuleyo ndawo leyo bayingcwele. Amen. Nabantu abangakholwa nabo bacima ukuthi mabafa nabo baya ezulwini. Hallelujah bayingcwele. Kodwa ilizwi lithi bayingcwele, loyo oyoya ezulwini, loyo oyolibona izulu, loyo oyobona bayingcwele umbuso kaNkulunkulu, yiloyo ozelwe kabusha. Kusho Jesu makaphendula uNicodemus ukuthi loyo oyobona umbuso kaNkulunkulu bayingcwele. Hallelujah. Loyo oyolibona izulu bayingcwele, yiloyo ozelwe kabusha. Hallelujah bayingcwele. Mawungazalwanga kabusha mntaka baba, noma ungabakhona esontweni awuye ezulwini. Hallelujah bayingcwele. Futhi asikwahluleli iqiniso lelo bayingcwele. Amen. Kwasinyaza abanye bazothi hayi sekaqalile uthemba, so yahlulela manje. Wazi kanjani ukuthi abobani abayezulwini, abobani abangayezulwini bayingcwele. Amen. Kodwa uJesu uthi makamphendula uNicodemus bayingcwele lapha ku verse 7 kuJohn Ivangeli uya lapha ku verse 7 bayingcwele. Amen. Uyayigcizelela le ndaba ku Nicodemus. Ngicela ungifundele o verse 7. Amen bazalwane. So funda lapha ku7 fundeka kanje, ungamangali ngokuba ngithe kuwe nimelwe ukuzalwa ngokusha. Amen. Hallelujah bayingcwele. Uthi Jesu simelwe bayingcwele. Amen. Ukuthi sizalwe kabusha. Hallelujah bayingcwele. Masikhuluma bayingcwele ngomuntu oyikholwa bayingcwele. Amen. Kahle sikhuluma ngomuntu ozelwe kabusha bayingcwele. Amen. Because mawukholwa ula kumele ukuthi uqale khona bayingcwele. It's a first step bayingcwele. Hallelujah. Okumele ukuthi uqale kiso mangabe uyakholwa, mangabe ulizwile izwi bayingcwele likaNkulunkulu waphenduka bayingcwele. Hallelujah. So the first step bayingcwele ekumele ukuthi uqale kuso, the foundation yokuthi kumele ukuthi uzalwe kabusha bayingcwele. Amen. Because angeke bayingcwele ukhona ukuyiphila impilo yobuKristu ungazalwanga kabusha. Hallelujah bayingcwele. Glory bayingcwele. Because angeke ukhona ukuphila bayingcwele impilo yobuKristu unganawo umoya oyingcwele. Hallelujah bayingcwele. You are going to be defeated. Sin is going to defeat you bayingcwele. Hallelujah. Mamozama ukuphila impilo yobuKristu unganaye umoya oyingcwele, ungazalwanga kabusha. Hallelujah bayingcwele. Esikhathini esiningi that's why bayingcwele sithola abantu abaningi baba defeated bayingcwele bakhona la emabandleni. Hallelujah. Ukuthi inkinga abakazalwa kabusha. Hallelujah bayingcwele. Glory bayingcwele. So njengoba sengishilo bayingcwele ukuthi angeke uphile bayingcwele impilo yobuKristu bayingcwele. Amen. I'm talking about the victorious Christian life. To live a victorious Christian life bayingcwele. Amen. Without being born again. Hallelujah bayingcwele. Glory bayingcwele. Amen. Siyayithola bayingcwele.
Glory bayingcwele ukuthi umuntu uzalwa kanjani kabusha bayingcwele ukuthi yilo muntu lo ongaphakathi bayingcwele amen lo ozalwa kabusha mawuzalwa kabusha bayingcwele amen and lo muntu ongaphakathi uye futhi bayingcwele hallelujah oyoya ezulwini bayingcwele amen uye lo muntu lo ongaphakathi lo muntu lo ongaphakathi it is the real you not bayingcwele hallelujah ukuthi mabaya kwamanye ama planet ne khona umzimba abawufakayo ngaphezulu kwalona bayingcwele amen ukuze bakwazi ukuthi baphile la baya khona bayingcwele kulamanye ama planet bayingcwele amen nathi kunjalo bayingcwele hallelujah ukuze sikwazi ukuphila bayingcwele umuntu ukuthi aphile la emhlabeni kwamele ukuthi ambathe le suit yalana emhlabeni engumzimba bayingcwele amen kodwa umuntu yena yilo muntu bayingcwele ongaphakathi bayingcwele amen yilo muntu lona ongumoya kwesisikhathi iBhayibheli malikhuluma likhuluma ngenhliziyo bayingcwele hallelujah uye lo muntu lo inhliziyo malikhuluma ngenhliziyo sakhuluma ngaye lo muntu ongaphakathi bayingcwele hallelujah glory bayingcwele ukuthi mangabe sowuzelwe kabusha bayingcwele inyama yakho bayingcwele hallelujah kwamele ukuthi manje izwe ngalo muntu lo ongaphakathi bayingcwele amen hallelujah bayingcwele kwamele ukuthi lo muntu ongaphakathi manje njengoba sowuzelwe kabusha umoya oyingcwele ukuwe bayingcwele hallelujah so le nyama le bayingcwele akusalawuli yona hallelujah kwamele ukuthi manje kulawule lo muntu lona ongaphakathi bayingcwele hallelujah glory to God bayingcwele because lo muntu lo manje sekazelwe kabusha bayingcwele amen because lo muntu lona manje hallelujah bayingcwele sekanamandla kaNkulunkulu bayingcwele amen so ingakho manje kwamele ukuthi kube uye manje lo muntu ongaphakathi bayingcwele olawulayo bayingcwele amen ungasalawuli inyama bayingcwele hallelujah bayingcwele glory bayingcwele enye into bayingcwele esiye singayenzi bayingcwele amen after sesizelwe kabusha bayingcwele amen khona into iBhayibheli elishoyo bayingcwele hallelujah ukuthi le ingqondo zethu nazo bayingcwele hallelujah emva kokuba sesizelwe kabusha bayingcwele kunento siyikhohle bayingcwele ukuyenza bayingcwele amen elithi lizwi kwamele ukuthi siyenze lithi lizwi bayingcwele kwamele neingqondo zethu nazo bayingcwele hallelujah zishintshe nazo bayingcwele zenziwe zilezintsha ngokwezwi likaNkulunkulu bayingcwele hallelujah akhe sifundeni bayingcwele izoba incwadi yethu yokugcina esogcina ngayo lapha encwadini yabaseRoma chapter 12 verse okay but noma singaqala lapha ya ku verse 2 ne asifunde nje ku verse 2 verse 2 Roma chapter 12 verse 2 ngikufunde ngesizulu Amen bazalwane. So thola incwadi yethu kwabaseRoma 12 uverse 2. Isihloko sifundeka kanje. Ukuhamba okungcwele 2. Ningalingisi lelizwe kodwa niguqulwe isimo ngokwenziwa ibe yintsha ingqondo yenu ukuze nibe nokuhlolisisa okuyintando kaNkulunkulu okuhle nokuthandekayo nokupheleleyo amen hallelujah bayingcwele
siyathola bayingcwele ukuthi after sesizelwe kabusha bayingcwele amen lithi lizwi nesimo sengqondo yethu bayingcwele amen kumele ukuthi naso sisiguqule bayingcwele amen ngokwezwi glory bayingcwele isho kanjalo ithi ithi isimo ngokwenziwa ibe intsha ingqondo yenu bayingcwele hallelujah so lithi lizwi bayingcwele kwamele ukuthi nesimo sengqondo yethu bayingcwele hallelujah naso sisenze umsebenzi wakho loyo mntaka baba hallelujah ukuthi ingqondo yakho uyenze nayo ibe yintsha ngokwezwi likaNkulunkulu bayingcwele hallelujah bayingcwele kwesesikhathini esiningi sizalwe kabusha kodwa uthola ukuthi bayingcwele isimo sengqondo yethu asikakaguqulwa bayingcwele hallelujah ngakho lithi lizwi namhlanje bayingcwele kumele ukuthi nesimo sengqondo yethu bayingcwele nayo iguquke bayingcwele hallelujah yenziwe ibe yintsha ngokwentando kaNkulunkulu hallelujah bayingcwele siyathola bayingcwele ukuthi siguqula kanjani isimo sengqondo yethu bayingcwele ngokwezwi likaNkulunkulu bayingcwele amen usho ukuthi manje bayingcwele imicabango sesicabangayo bayingcwele imicabango in line with the word of God bayingcwele hallelujah njengoba sesenziwe sababasha kanye nengqondo yethu cabanga kwethu bayingcwele nakhona kuba kanjalo bayingcwele amen sicabanga according to the word of God bayingcwele hallelujah sicabanga in line bayingcwele with the word of God bayingcwele hallelujah asicabangi bayingcwele njengasekuqaleni bayingcwele hallelujah kodwa sicabanga bayingcwele ngokwezwi bayingcwele amen ngokuthi sinesimo sengqondo yethu naso siguquliwe senza saba intsha bayingcwele amen yaba intsha ingqondo yethu ngokwezwi likaNkulunkulu bayingcwele amen lithi lizwi futhi bayingcwele singalingisi lelizwi bayingcwele amen because lithi lizwi bayingcwele yebo sisezweni bayingcwele amen kodwa lithi lizwi asesibona abalelizwe noma sisezweni kodwa asisibona balelizwe bayingcwele amen manje sesingabantwana bakaNkulunkulu bayingcwele hallelujah noma sisezweni kodwa lithi lizwi bayingcwele asisebona abalelizwe bayingcwele amen kodwa sesingabantwana bakaNkulunkulu sesibelonga embusweni kaNkulunkulu bayingcwele amen ngakho mama sibelonga embusweni kaNkulunkulu sesenza manje izinto bayingcwele hallelujah zasembusweni asisalingisi lelizwe asisenzi bayingcwele hallelujah njengalelizwe hallelujah bayingcwele lithi lizwi masingalingisi bayingcwele amen masingenzi njengalelizwe bayingcwele amen kodwa manje bayingcwele sesisembusweni kaNkulunkulu bayingcwele amen because lithi lizwi bayingcwele mawuzalwa kabusha bayingcwele hallelujah kukhona into eyenzakalayo bayingcwele amen kukhona itransfer hallelujah bayingcwele eyenzakalayo mawuzalwa kabusha uyasuswa bayingcwele embusweni wobumnyama bese ufakwa bayingcwele embusweni wokukhanya okungumbuso kaNkulunkulu bayingcwele amen so nokuhamba kwakho so hamba ngokombuso kaNkulunkulu manje bayingcwele amen awusahambi ngokwezwe bayingcwele amen futhi awusalimameli izwe umamela izwi manje likaNkulunkulu bayingcwele amen kwamele ukuthi izwi kube yilona bayingcwele umoya oyingcwele kube uwona manje okuholayo bayingcwele amen kanye nezwi bayingcwele amen because lithi lizwi futhi lelizwi lelifuthi kusesewuye umoya oyingcwele bayingcwele amen washo kanjalo uJesu ukuthi lelizwi engikukhuluma kini lingukuphila lingumoya hallelujah bayingcwele manje masesamba bayingcwele sesamba
ngezwi bayingcwele amen izwi manje yilo esiphila ngalo bayingcwele haleluya yilo futhi lizwi elibusayo bayingcwele phakathi kwethu bayingcwele amen yilo elibusayo enhlizweni zethu izwi bayingcwele amen njengoba simamukele uJesu abe yinkosi nomsindisi empilweni zethu bayingcwele amen so ngike ngezwe bayingcwele ngelinye ilanga abanye abazalwana abayi2 bebafakaza komunye umfowethu so bayingcwele amen bamfakazela bamtshela ngoJesu bamtshela ukuthi kwamele ukuthi lo mfolo ayamukele uJesu bayingcwele amen abe yinkosi nomsindisi empilweni yakhe manje lo mfo wababuza iquestion bayingcwele haleluya ukuthi naku okay sengimamukela uJesu njengenkosi nomsindisi empilweni yami manje uzobusa kanjani uJesu njengoba sengimamukele eyinkosi empilweni yami manje uzobusa kanjani empilweni yami uJesu haleluya bayingcwele so angisazi bathini labazalwane haleluya bayingcwele kodwa the answer is bayingcwele ukuthi uJesu uma ngabe umamukele empilweni yakho ukuba abe yinkosi kanye nomsindisi ubusa ngalelizwi leli haleluya bayingcwele that's how uJesu abusa ngakhona bayingcwele emntwini bayingcwele haleluya ubusa ngezwi haleluya bayingcwele uma umuntu alamukela izwi lika Jesu bayingcwele bese uyalenza haleluya bayingcwele naye enye indaba la ikhona bayingcwele amen ukulenza izwi lithi lizwi bayingcwele singabi ngabalizwayo kuphela bayingcwele haleluya kwamele sibe ngabalizwayo bese sesiyalenza haleluya bayingcwele because masilenza bayingcwele izwi kula sizowabona khona bayingcwele amandla kaNkulunkulu kula sizothola khona ama results bayingcwele haleluya uma silabo abalenzayo bayingcwele izwi haleluya bayingcwele uma sihlala bayingcwele futhi kanye nasezwini bayingcwele amen uJesu usho kanjalo ukuthi uma nihlala ezwini niyakulazi iqiniso neqiniso liyakunikhulula bayingcwele amen so izwi bayingcwele yilo elinamandla ukuthi limkhulule umuntu bayingcwele haleluya because usho kanjalo uJesu ukuthi uma nihlala ezwini niyokuba ngabafundi bami and futhi niyakulazi iqiniso neqiniso liyakunikhulula haleluya bayingcwele lithi futhi izwi uma indodana yomuntu bayingcwele isikhululile siyokuba ngabakhululekile impela haleluya bayingcwele sibe ngabakhululekile impela sikhululeke bayingcwele kuko konke bayingcwele amen kungaba yinkinga bayingcwele kube yini sikhululeke kuko konke bayingcwele amen ngokuthi indodana yomuntu lithi lizwi mayisikhululile siyakuba ngabakhululekile impela bayingcwele haleluya bayingcwele so bayingcwele linamandla bayingcwele izwi likaNkulunkulu bayingcwele amen lokuthi umuntu limkhulule ngakho mangabe ufuna umuntu ukuthi akhululeke kwamele ukuthi umnikeze izwi ngokuthi izwi elimkhululayo umuntu bayingcwele amen haleluya bayingcwele futhi yilo izwi bayingcwele esizalwa kabusha ngalo bayingcwele haleluya linamandla izwi lokuthi lisizale kabusha bayingcwele haleluya glory bayingcwele amen so prepare labo bayingcwele baya empaphatisweni bayingcwele amen ukuthi bazi ukuthi kwenzakalani bayingcwele amen mabaya empaphatisweni ukuthi bayingcwele mabaya empaphatisweni bayokuba izidalwa ezinsha bayingcwele haleluya ingakho sikhuluma ngokuzalwa kabusha haleluya bayingcwele ukuthi laba baya empaphatisweni bayazi bayingcwele haleluya ukuthi ukuyini umpapadiso bayingcwele amen nokuthi kwenzakalani empaphatisweni bayingcwele haleluya glory bayingcwele amen inkosi nibusise
Shaddai, El Shaddai. You are my King, you are my God, you are my everything to me. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. You are my King, you are my everything. You are my everything to me. El Shaddai. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Umama thina masimhleba sisodwa sithi umama wabantwana. Hallelujah. Right. Nembizana konje umama. Mamba. Okay, umama kaSipho Sihle. Ukhona awushonile. Manje ke njengaloko nibone ehamba uye wa report ukuthi singamangali sicabanga ukuthi mhlawumbe sekasiphathi sokwani ukuthi njengaloko kushoniwe ubasayokwenza amalungiselelo bashonele nje eDaveyton ubani ukuthi malume ushone umalume wakhe manje basaye khona baphuthuma basayokwenza amalungiselelo bazoze basitshele ukuthi kuhamba kanjani manje ke ubaba uMasombuka